Alos aduang dalang volunteers, iba't kareng niyayaliwang organisasyon at sektor. Ing mekisan metong king cleanup drive, aparti ning Abacan River, king barangay Anunas, Ciudad ng Angeles, ngening May 16. Ing aktibidad, partine ning Abacan River Sustainable Cleanup Program, apani mo na ning Balibago Waterworks at regular agagawan balang 3 Sabado ning bulan. Kabilang kareng bayong grupo Amekiabe ngening bulan, ing Ima Foundation, Angeles City Veterinary Office at Barangay Anunas. Kasan metong lanaman keti antimong regular partners ing local government unit ing MAXI o Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry. Nagkakaisang guardians, Soliman EC, Philippine College of Criminology at Araw ACI kapag nasaning programa na apanatilyang malinis ng Abacan River at apasik na nga ng environmental awareness at community participation king syudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.